بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أول من جه التوجه لو بترئيس رئيس الله من عبد القيوم the party ke leadership ke emmeha befulum daramandoge lو بترئيتم السلام عليكم ade tibefun awul menna ki hol marhaba taka arabboda shukuru dannawa ade warappuda babut kole mirasha bidipuni ehnamas war mufakuran awul menna itana aadunima ade mega fahakuran fadak taraggi ge kutum hasako tourism ge daira balaruga rajpaviti wara kamiyaba tolenni atolaki me rashugamiya airport beenum wara fulhema kureve ehnamas taraggi korenje airport me rashugges faadawan ehmima mirashuge umrani taraggi gotum balarugas adi wazifa fursatay turu kurma hoya kamaka balarus rangalu femwaruga magutan hedigen diuma miharu airport gennanje taraggi ge mashruta genes taraggi kurma nidekantanni kommen kurenje kantatta ehmima radkadiya awulmenge siyasataki midenne mashruta radkadiya hinga dinu denna sama hunnana ingeto muhimmu tibe fulunge mi asha beenuwa gina kuna kantattake wagutu bagina wagutawulina netumai kiga huriya tafsilawulina dana enas jumla ko hum dannawalani raytunna muhimmu huriya kamenge tawlimi daira vis sihi daira vis pulihor pulumuge daira vis ham hunna kankamaki radkabiya awulmenge plan ge tere komme harenke ama tartib kurevige kuriya genda mashruta utere himenigen hama samal kan deena kamka ami maikotakawas ekamuga komme mashruge namwa kinhen awula komme rashegen udennawna seyagin kan e mauna me dewa kadannawala de wazifa ge wahak fa kuri fauna ma dannawala warak ginattaku hama fene awulmen mihen rajashadiyama marhaba kiyam beenu belabba wadanna hama gina kumfuni tawgu misalaka wazifa ge tibbe befulu enama se kumfuni tawge rashegge manager kahal is befulu balam ballawa mihunnawani enukume tawge fu biru warab boda biruweri kame idugo terega fu biruweri kamuge terega biruweri mahawalegga eki rajashuga hama fennani raitu mulu mundata ei eggotakavs ekam manchenu kotennu wazifa ya deni kiye waki miheka waki gotaka taidu kurma shartu ko fennu ekan hemmegen wan ehmima miharo mirashugaves kumfuni taka sarukaro ekikala musasata ko wazifa difatibi siyasi magam tafiyawa huriha rayituna dannawala habenu eggotakavs ekamuga baaki miya ashekka duwa nuwarakadu kamboda lawanna haddawashe iradu kaviyam tibe funna rajya gina raytunga taida kiga awun menna intikhab kamyab kureve kuruma fahu mi ashekka duwa wazifa baki kuriyas maagina dohenne ambura wazifa hawal kodena misalaka mirasuga wazifaga tibbe befunu ade henratta wazifa tibbe funus ekkotakavs yaawunu yagin kamidala ekkotakas kamboda nodabashe ekamuga rashuga horege hama e musaraga adi avras rangalu kurum awulmenge vismakavani awulmenge iksodoga miharo me darenya muriya kamaka rangalu hallutta genevamunda warakum ham musara bodu koddinu ema jumlako wazifaga yaginka musara kudawmagure bodumuga yaginkama akiga awulme dannawani evdes kamboduga neti tibe fulun awulmenna akiga kuriya me haftaen ha dosterege puran campaign wasakatuga waruga demule debba intikhab kamiyab kurun wasek pravashe iradu kaviyam kamiyabi oti warakatu ada awunuge ahak nimmadana me ogutu awunuge duaiki awulmen pura wasakatu Allah subhanahu wa taala barakay labba awulmenna kuriya me intikhabuga kuriya kamiyabi me warakuragu awulmen do bitira is million kurumuga awulmen ko gami kura wasek kamiyabi gandiyo amin assalamu alaikum